Ketheka mutegeri wa Weru TV kambitikie ntuku yaku ni thiite na mbere o wega umuthi ni tariki 4 mweri wa kanana mwaka wa 2023 nkugwata ugeni ntoni cia Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa Christine wa NJERU. Tukiambiriria ntoni cietu ni ati nyuma ya Weru TV kumurika rugono rwa kebari rugono rwa twana twiri turia twatigirwe thinani ni nyuma ya ng'ina gukua na ciana ino ciethirwa igitigwa njarani cia ithe na ithe ethirwa gitoroka nyumani. Riu ciana ino ni igwatite utethio na ni ciana iria iri cia kumantiri cia Bwathini Igembe North. Ciana ino igwatite utethio kumakiri antu mawendi umwega mbere ya cibu wantere ino tawe John Kithia na MCA Joshua Mithiaro. Ciana ino ni nenkaniriitwe kiri antu maria magikaraga nacio nturani oria atethereria mao makethirwa makimatethereria mari micii ino magatethereria na kithomo na kinyagia obatu onge unde oria makethirwa makienda. Nkuruki andiki Nteto ni mabotete kureta kiria mara osanite kana kiria mara changanitie nikenda gutethereria ciana ino na kinyagia susu wao na kweregirwa gwakirwa nyomba. Ngatho sana kale manda mndrokas na safari nundu komunika thina twana tu ngatho ino irito mwakire mwandiki wa Nteto wonthe ora aruthire rugono rukoneni na twana tu twiriro kuma Bwathini na muno nkoroki tikiri andiki Nteto gaki no ndikire muntu wonthe ora airutite na muno kiri antu baba irutite kuthomithia twana tu bye muthekira ithe ura wakilishitwe ni mwarimu Nkirote ntukwe na arua murungu na mutharime na monekanire pia kwina mutonoina ithe twana tura waurire nwe kibiti kinya murungu na mutharime nontu bawitikirira nawe ukulukira Dr. Michael uro karungamira kana kangi nwethirwe aikolela cia kwa niaba na nibwa nontu baturi kinya kuona nibwa ya antu twana tutu anturene itumenyero turituo kenda tutikethwa tu na disconnect between ara mwana umite na nawe ta kumenyererwa Dagitari Bario Michael tucokia nkatho nontu bakuyukia mwana umwe kuthomithia na kiri kiraithe na witochokia nkatho kinyago nontu bakuona ibwega kuyukia kana kangi nikenda kathina mbere na kuthoma kiyo ikitwariragira muno kenda na baba thina mbere na kuthoma na bungi nkatho kire muntu wonde uraruta byake kintu kinini kana kinene kana kira kionde waruta tucokia nkatho nontu bogu bonko ritete kuruta kwawe kana utethi bwonde nya bweromba kana twati kuromba kuratarombere na inya baraba ibiruke kitu kubwithia ruono ru de basokeri nkatho muno Michael Daitari Michael na muthe baraba ombete kuoya twana tu na mushimu wa na ningakikisha report yonde yarua igata bweja muno mnethe owengwa amino yuwe ambonye munda yuo wetheo ngayukaria kuwende wata mtu wekuba tame munda yuo atwana tu ndio waito bwaburu nabo baba tigiretwe murigone atetheria baba bagukara na twana tutu yagari agakire ya thina kinya oinda asumbuga nkorene ande mwiri bweya murungu amwengele nkaga watela nkari yako nkagamenyera nkomba amona na bweya muno nontu bwa kinya muno muthekire ithe komo nontu bwa kompa responsibility kana tena ni kumenyera kana ka nani nkamenyera kana ka kawito kaicweri ngakoya gakario kakwa kakathoma monka kakinye a murungu akethirwa abangite na muno nkoroki muchango no guchangwa nikenda gutigire kinya bojo we batwana tutu bakuona bantu ega kumamaga na kinyegita alira twana tutu achoka muji tukona abantu akumama indari ndi kwambiriria mubango na arua ywa wokera nabo banguku bo nyumba mbejere na mabati na mbao kambue nibwea nontu kiri egembe professionals kuona utethia burandra ete ndra ayangu kubato bokere nyumba nje akenda twana tubona kogoria nabo bambira bangwatia woka nyumbeu ibwea buruke baraba plenjere intobio na kinya mukuru akuona ni araka okwa ibwea na baraba kuendelea utwa biba utwa ibendelee kureta kenda kanyumba kauko kwa soonest possible na bone bakuria boya na babete ambira akithomo kio. Thank you so much na murungu atutharime twenthe batu turandiki banta twinya twi tuteyire njara intheri tobwithirwo na twara kubwithirwo nwake tobwithiri ka shopping kanini kwa wende bya kurabi tugatiga kiri baba gukaria na ba na kinya boyo we na bobone bya kuruma ntugo inkai bangi bakithina mbe na kwebumeria na tukiromba muno nkoroki no totika twarekia rugendo rwako wakanyomba twaromba muntu nathi nambe na kuringithwa na arute kya kuomba
nekenda tutigira anta muchioyo okugaruka pio kumegebe North Betan Class Chabare. Mtu murume omwe na arietwa Lorraine Musumba na kinyitwe kotini na nditango cia kubenia na kuiya muntu buka ongi na arietwa Judith na kumusuna ngiri 660 akimwiraga akamubira ndi ya Yusin kenda abote gutura nabo na musibwawe indi bamwe nogo Musumba na kanite nditango ino na kurekerwa na mbondi ya mbia stringi ngiri 100. Rollins Musumba Songa athomeretwe thitango eno ndeni ya koti ya Chuka mbere ya mugambithania Duke Ochora ara akwirikana ati iri tariki 18 mweri wa 3 mwaka uju na enerie Judith Murugi Gitari na guka amutunya chiringi 1,660. Musumba aririkana kweneria Murugi akimwiraga ati bakethinwe amwe na anabake bairi gutura nthiguru ya Amerika ta muntu na muka. Imbitango ira Musumba areganite nio arakoti ino imurekeretie na bondi ya chiringi 100,000 warida igamba ririkagwetwo tariki 16 mweri uju. Enkiripotera Weru Njuma kuma koti ya Chuka mbeta wa Samuel Gaishima. Orenge Nteto ni ciengere uthirikari ne gwithitie bei ya mboreo ya kurima na ngiri 1.9 arimi maingi mabuta kurima na mboreo ino itina maguri mari iguru kana itina bei emingi bamwe na ugu arimi kumantere cia Muthambi ni makuria thirikari nerete fertilizer ino bakubi na 1.9 mabuta kumigwata makiuga ni methagirwa magitumira ngarama inene kuthie mwanka kiri ikumbi ria kwiga irio ya Muthambi kwithirwa makigwa fertilizer ino na kogu ni makuria thirikari thiro ikimaretera fertilizer ino bakubini kendama igwata rimo mariuga methagirwa makigura ino fertilizer ino kiri nduka cia kwendia ndawa no ntumatumba kuribangarama ino yonthe ya kuthi kumigira ni kandi ntumakuria thirima ntuma fertilizer ni ngomba thirikari ituretera akuwe bomorimi wa ala yakuwe kambo kugitatia kujika fertilizer emukinyagia na njira embuto mbeu thirikari kamba kuletera mbeu ya kuanda twakena muno ni tontu ni twaletera ya mbere imwe jari muremba wa ile ikulaga tweto nini sana tukomaka yanda kwaku ibijenge jari sawa na mbeu ni tukanagira muno na tontu tukaneta pata je wira letirwe gutewira no mutukale mwane kuruta nkabalomba fertilizer gwete no tutale utiko kugweto niriga fertilizer ro mirero tio na rimwe tete gukinyirwa ni fertilizer ene tugeragie kureterwa fertilizer kuwe iyo na mbe tukaretagirwa kwira tabu turetagirwa mbe tukareterwa mbe na fertilizer tukagurira kuwe no ntole ne tukenete na ikulaja na njira jeto ne indoku totiombaga kuruguta bikibiki tomba kugera fertilizer mirero ene turetera fertilizer kuwe ne kenda inge choko jankado no to present ko tuwetheria lakini ne gwete mbese we gwete tio antu bari twina thina no to barabara jetu na thina kumana bigiburi kugera fertilizer methero twina thina nyingi sana taru barabara yetu ne thukete sana no to gutenderete muno na to ambure kura naja koguo tu siro monto ma tureterwa kuyaja kuwe tukagora kuwe ekora president tu ne bwega no to bago to debu na nkiuka mbeu ne era turareterete ya mbemba this time ira mbega sana ne tureterwa te no to iri jara ithatu na jire ne twalima tu mbeu tikachenjwa no to ne kututete sana. Harin kirimi oria engi mamuishi monota mama Afrika na ugite kwina gitumi gia kuruta mishi ya mitani iria ishikene muno na rietwa ria Somba Street Families akiugaga ena mubango wa kuruta ciana cionthe miru iria cikaraga mitani na kwithirwa akiibira kire ikaro cia gucokaniria mitugo na nyumani koibira kire cukuru ciake ubundi nikenda igwata utea na mathomo maria makagwata methiro magitethereria miturire na kiro agia thirikari kwithire kigwatirira muno ciana cithirwe ikiuma mitani kana kwithire gutina ciana iri mitani
kumithomera kwina umbani bo munene muno ana barabara ndaranda mitaene kutho bakithira na kutho bakimenyera bwega eje ni miariri nkirimi ora ujikire ya mama Afrika alethete amwana barabara kuranda mitaene ndene mutinyo kangangi na jire kubatetheria akenda bonde bathithia kosi yo bundi tukarita ngugi no tute mwana bati meru kwithira street-ine ekeja kwithira ana bana Nairobi turachokerie twana tuturia magana ongirie mwa tutu bana kidogo sana so mbere tuthithie jo jonde mwana tumbo choke na ngamu na njara iturarure gituo kira tumba baje kia twabeka at least for 1 year or 6 months ura mtu akethera agwete ngugi kosira tukamutana tutete teobeka aria bakaro tutete teobeka aria twaba courses akeja nau ejete mwaki akeja nau ejete mubundi stima akeja nturene ateja chokora akeja mtu mwathani amutethetie tukaya tubaitanite nyaba kwibara bagaitana arutete ro mwathani. And it is very possible. Amna bubu augite mwanga ja thirikari jo kutho bakithia children's home tutubwa nonto ana baba ingi batije kungi no guku. It's very vulnerable kwambiria goinga home for now. I have one. Na ntugaga nkithaga ndina yo ita baby blessing children's home in Nairobi. Ana ba ibaraka tiara wageteja wagantu kwemwe. Kana kawe gakuthira miaka 18 ko gagata. Meo tumbo ta mwana jo mwana unakwenda kibande na kwenda kuthomithio na nda kwana mtu mzima. Na still mwana unagweta parental care. Nanto inyato kauga na family yewe. Na family yewe still no akwenda muciari ende karwero ka thirikari na ko gakwenda kuthiria home it will be very impossible ibore rivo thirikari tumba kuthiria homes ibambe bathiriana baba street ni berema baturie uratumbo gutethia baba kauma street ni ete kwambia kuinga ira na university be secondaries be primary school wako shule wanakula wanakunywa bamberia kuinga home na wendi bayo nandi ni kona thirikari kuja mitaratara mwega kagitakare kunde gutethia na baba nikenda gutigiriba gutetheka lijimi era korokera itonere ana bojo na you are so happy you are so excited kumenyana ibadhiria street ine tona ana ba kama to ba ikwa NYS na itonere kaida ana baba rachokere obonde what happens the problem with you guys boreta boka jokia anto benu bo abo ka organization anto abo chowa people who are very passionate about it ere na anto baba bera I love you so much oh bera itawesekana you can become a great person na ibo borejo kiana bwata baba ingira mo bakaura eroku no kendo karanto akoorwa so kubatiko kuna very beautiful structure ya kuwetherwa ana ba urabomba tetheka bakauma street ini and it is possible na county government nerikane bwaga muno eje ni ongogia era batigwe te kwenja barabara ichenjo lakini ikorikana kure ana ba bena future komando baba baromba thirikari county Meru etigere nyama ni kubangugi nondo baruga ndene mutirio kangangi ni bobegera no tugu ni bona barabandre kitibo berega tonna kuje buronya buke ya 5 cho tukira 5 ya onte mama mbukira 5 na ndire ara kwera nkari wa befte nkwate tanto batano nkedan komen kona tu befte nondo kamera kwedan kiwan karea ku ondri wa batu ke mantera to dero no to muntu na ko wangirida tan lakini beto befte ndi nya bantagara bama ko anko bazo kangiria kiyo to mona ngabana daina detena baringeta transfer barerega koromani baba kwere oro na to trono batu kere no bagedri kareje non te ibande to na bene ibade to erega kana to gome tu kiume ke mo to da to te kwerega pone tauni bure kedre kari kana berega baba ngonya befte to te kwendra tu kiyo to matoromba atwande kero komando nya ya nona chieta daga kedri kareje lakini tito to kwedra rianto na baba kore mochara go batu tingen to daga to tumaro bra bote agrete Kiripotera Weru TV betamuduri murioki Toke kanya ga kuno kabanini utikathino aku Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa toge ni kire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Icheni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia obongoa ciandikire na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ritobaejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringe thimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Wakairinko gwate ogini tukithia na mbere MCA wa Koronta kiri mbunge ya Meru Gacheri Muthuri wakiri Martin Kuria na mamuma abunje kuma Saudimenti maugite ni mambiritie kurutana tongoria mamatura muno abunji ya njira shingi cia gucuira magamba ntaira bantu bagukenya kotini maugite ubu gatetheria banene no ntugutithagirwa kwina utumiri umwingi wa mbia na nkinyagia magamba mamakayukagia kagita kanini. Kaingi kwegitare kwithirite wikujirwa magamba maingi kotini bamwe bakiona kioto bangi bakiaga akiarie MC wa Koroto kere bunge ya Meru Gacheri Muthuri na ugite nande barenda kugwatana na ndwangi mwanya monoche watho kenda guchwanjira enjaga ya kwaraniria kwithira ni bakonyi ya magamba kotini bamwe betunya wa intobiao batekomba kuona urithi bwao na ndwai nyingi sana yashumbite kudashenja ndwai wimwe beta kotine naria bagetwa mbesha nyingi muno na magamba jamwe jakara kot kagitaga kanene sana Kuruki Gacheri na ugite guchwira ntaira mathina omea koti iri na mawiga jamaingi na kinyete gutumira kigina gikingi na magamba jare ona ntaira oryo untubura bugwatimbaru ne wakiri Martin Kuria amwe bakendi ntobyao no ntubaguta magamba na banginya bakomba kodera bagekwa magamba jau kana batona yota kwa uno ntubwa kuona yota ibwa gatoka duganya the other side ya alternative dispute resolution ne gitare raja ne gutumirika na kotini kaba kwithira twina njira ya kuwe ya kuthiriria mantu jetu nja. Watu wengine wamepelekana kotini, kesi inakaa, wengine wanakufa mpaka kabla kesi ishe. So tumesema wacha tuangalie ile njia ambayo judiciary imeweka ya kuweza kutatua hizi kesi kwa ule muda ambao ni mdogo zaidi na pia ule muda ambao hautumii pesa nyingi. Mudiene ne baugite bakagwatania na tumiria baingi akaririte baikundi mwanya na tongeria banyumba 10 kubarita nora bagatetheria mwingi guchwantaira omea koti pombe go train mendietas baingi muno naja mashinani baraba gatutetheria kiri magamba jamaingi sana jajomba tekuda jareo watango ile tulitatu ya chungaji. Number 1 ni kudilo na cases sianja sia miunda makaniseni yetu na ndo kumenya mbele anto beta kotini beja kwa mchungaji na tu ya chungaji tulizoto na chari jene ne muno ndo wethera wina ndo batano banjemwe batekwereanwa barabanga wita kotini batena mbecha. We want to create a partnership between sisi ambao ni trainers na wale watu ambao wanaweza kutusaidia kwa hii kazi. Na the reason we have decided to set up for religious leaders na makanisa ni kwa sababu tunajua sisi wote mapastors na wahubiri ile kazi ambao huwa wanafanya kutoka Monday mpaka Saturday kabla hubiria watu ni ku resolve disputes. Tuwasaidie ama tuwawezeshe in building their capacity ya kuendelea kufanya kazi ambayo wamekuwa wakifanya anyway. Hiyo ndio wamekuwa wakifanya. So tunakuja to build their capacity so that hizo makesi ambazo ziko kwanza wasaidie mpaka zenye zimepelekwa kotini zinaweza kuondolewa kotini waletewe na waweza kuzisuluhisha na kila mtu aishi kwa amani. Kumagishigo mbunge kya Saudimenti nke report Nteto Weru
Rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Toto cienge na njira nkinyaniru ni cia kinya thaa 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru. Withirwe na muthenya mwega.